Biyag ti tao. Ti cellphone mo akanayon tiyas asikaswamin na bakit? Di nakman pakibiyangan si ka Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka. Iso ano ada parikot? Ibagam kumabot kanyak atap no matulungan ka. Si Kati parikot. Laklakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulin tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugpugkawan na kamanan din na ng itay, tatang. Anda na siguro parikot na, anak ko. Inal daw langan na kasta. Nagsasao ni nanang, kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay marikiray? Kula sisik Anya? Lakayan ni Fidel. Di nan maitadag iti masapol kumare. Amumutan, laklakay nga dayo ni Fidel ngam siyak. 35 ko pa'y laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? Noan niya ti baga ni Francis, sumuro takon kan kwa na mare. Ala, katagaano mo't ngay day tamare. Secret. Amangan ki dino'y bagam kinilakay ko mare. Ay sos, di ka agdardarasudos, mare. Amangan no pagbabawiyam to dayta. Hello, Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanugak na ron. Di ka agbanbannog Agin na nakamot. Awan mabalin ko. Saan mo ta mabalin nga day of aklatan o kay kayat ko? Tari, awan pa yung team may baong nga gluto. Siya ko na. Atayo ka man. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumten to day taakan nito. Okay nga ron. Namnamag na I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak ko? Ne, da kayo mo't gayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay maya kata kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngag ko. Ay nananang, sa bali laeng tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim samay. Ninanang mat. Pangaasim di mo lukwan ni Fidel, anak ko. Idi pala kumapinanawak day ta Fidel, nanang. Ay, di ka agsasawi ti kasta asawam lata ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapol ko. Ay na, pangaasim anak ko. Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yo, no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't ato, ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day ta kunakmat. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kayat mo asawan, kiray. At dati sa bali alalaki akasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya. Francis tinagan na ang jak mo no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y dayta? Ay dati ti jak mo manong. Isumot lang dyan cellphone na latan tiyas asikaswan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak manong. Oh, talaga siguro anauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog manong. Kaasi dagiti ubing. Minda bakit? Nakanumot kasarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang nga maamuan no asino da niya lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di adi ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amum dayta. Saanan ang masapol nga ulit-ulitak? Kasanong aro dagiti anak tan no kasta ka, Minda. Problemam daytan. Minda bakit, Rabiin?
Apay, hindi ka pala maturog. Sana pa makaturog, umunakan. Nakadi pa'y aramidam. Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalod sudak laeng, bakit? No ammom asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaal tal daw ko. Ngala, umuna ka roda na maturog. Nakaturog matan na iti ubeng. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino di ayan ni Nanang? Diyak mo anak ko. Ala, saan ka diyan nagpakada? Awan matan ito ay nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga nunapan iti ayan da lola. Weno saan? Iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan, ngam awan ni nanang yu ijay. Napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di amin da ah. Jak meten makuntak. Si Murot sa amatan iti lalaki na nanang. Nalabit akasta. Ay, si Murutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumad lagaya makas nila ti kalakana kenkwana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jaka mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat? Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat ti agsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng. Ano iso? Saan ako namang namnaman nanang. No napatag kami kadagiti anak na. Saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anya ngay nga rod. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan na, minda. Siyempre, Francis, saan ka ding imbagakan ka, ngay lutuan ka? Nagyaman na ka, naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatak. Kasta? Apay, akas na saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito eh. Agtugaw ka nga rodan, tamangidasara kiti kanenta. Naluton da ito eh. Alaman nga ron, ramanak nun na imas matlang tilutom. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo anak ko. Wan nga rin, tatang. Ita, kulayo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin nyo ti panagadalyo ha. Wen tatang, di kay madanagan. Awan pa iti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakas no makirelasyon ka? Hanggang priority lata kumati panagadal mo anak. Pagyamanak, sikat itimak din nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, tsak amo nun yan tinagpanagak. Pat ganda kayo unay, tatang. Ipatpatig kayo unay mo't anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid at nga ron itinatang tayo ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo tayo ti alawan siyo. Agyaman ako na'y tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasama kiti pamilya tayo. Nagbalin kayo lata na tibker. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri apo. Ni ading mo nga ay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't lang, Lola. Kita kayo, kumusta kayong matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyag ko no daduma. Ala, madinsamot tirik nayo, Lola. Gagangay iti bakit akas kanyak ah. Ay, Lola,
Awan ka di pa'y ti damag yu kan ni nanang. Aging ga ita, awan, anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Awanan na talaga tinamnamain tayo kan kwa na lola. Nabaulan na ti sana nagpakita kada tayo iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayo. Lima tawaran nga agdandan nata. Nga maging kita, awan pailat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit kang aminan? Iso siguro ti may sa ama kagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mat, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwentak mo. Diyakon naman ti panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, saan tan nga ipilit no talagang awan. Ikarik, aramidek ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. At talakad ko ita, Anya? sigalangan timangan. Anya ka kadi? Pangasin, tasan ka dagulit. Naimas tilinuto kasi daan ta. Sana ka mabisin ko na kalangarudan. Apay ay adagulit ka si kaminda. Nabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Aparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lula da. Jakarod amo no kasano ti panangibagak ka na kuwana. Ading ko, biglamat nga minti pupusay ni Lola da. Ay, uray siya. Jakmut namnamay na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang day ti naging inistorya kami iti tersena. Sa payawan kontak tayo ko ni Minda. Ay, may samot day jay amari Minda. Di na pa'y sinarsarong karan mo ti inada idi masakay. Saan mo ka di ama kontak, Mare? Ay, nasan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo kumamag kitaan. Natay ni nanang nga awan ni Minda. Ay, kabara nga ano makaamirais. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yo, Neri anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo ti di na palabas sa lawas tatang. Ore siyak, jakmat namnamayan na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo noon nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagtagsan unay tirik nagtatang. Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ninanang makaawit nga tatang. Dahita ti jak amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman na nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatay. Agsubli kayo ka din, ijay sentro, Neri balasang ko. Inton bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Dinawat na oray ti graduation ko. Ay, agan anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Uwan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di naman ti ayan ita ni nanang yo, sigurado. Proud day jay kada kayo. Uwan, auntie. Nadagsan man itirik na. Nasken latang akseptaren tayo. Ay, huwin Hinaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan, ti panagtid-tid dagitilwa. Manungal daw laeng asaan ko anakita ni Lola yo ko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamtsak pulos nakita ni Nanang, tatang.
Saan na nga mo Awan ba't pang kuntakan tayo kan kuha na anak ko? Basol na matlaang. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di ko maguraan ti inayo. Nanang yulat na jay. Kasjay ka di ti ina, tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayon, tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamatlangan. Uwin, tatang. Iso na lang tawanan ni Lola. Talo atawanan tinapalabas sipod pimusay ni Lolayo. First year college ka pala ide, anak ko. Uwin nga ro, tatang. Adakon! Ay na, bagbagay mo lang unit na bestida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto ti sumaruno nga agradwar, ading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturean na kaming mangarod ka ni tatang ading. Tapno, adda ti ma-i-display, di balay. Congratulations, Neri Balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laeng iti panagadal mo. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y da idi Lola. Sigurado hamaragsakan da ijay. Owen nga rudanti. Talo atawanan tinapalabas. Ngamiti panagritnaket. Kasla idi kalman laeng. Ay, kasta talaga Balasang ko. Ay, anya nga minanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay, asino ti agtrangkaso? Ni tatang anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, aloko yun yaw, tagpa-check up ni tatang yaw. May mayat mo't laeng no doktor ti mangkita ken kwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laeng no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, andaw ko lakit. Anya ngay nga ron. Agimbagak to, anak ko. Di kayo madanakan. Sa anak pa'y nga ron agsubli di sentro, tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli inton mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga. Masurukan na sa nga pulo at awan nga agdandan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidak ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya? Puno tinangag mo. Adan sa bali nga ay ayatek ita. Isumag sinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mat iti tsansa nga agbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maaddaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta dananang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko na mata, nakasave pa lang ti number mo iti sigod a cellphone ko. Okay, kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni Nanang. Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya? Saan na po no data, Mare? Nakapagturpos ken nakiasawa mo ni Neri. Ni Lea, dandanin agradwar. Ket ni Fidel, adalata iti sigud abalayo Apay, kayat mo ka day, makasarita, tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit laang nga rod, Mare.
Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri balasang ko. Apay, auntie? Ni tatang yaw. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamat ka ni tatang. Ay, dito yun, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot ag sa witi kastante. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laan. Ibagam ka ni ading mo Aleya. Uwan na, Auntie Kiray. Tatang ko. Patib ka rin nyo kumati pakinakam yaw, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknak na nakiray. Awanan ni Lola. Ni tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano, nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Adan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, Nana. Imawag itay. Isu ti makagapo no apay nga imayak tito'y balayo. Ay, kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok matlaangan ken kuana. Aping musay ti amayo. Iti anya lang nga gapuan ti. Awanan ti bibiyang ni Nanang kada kami. Neri, balasang ko, saan ko maakastawan? Ikanyo ni nanang yo iti gundaway, tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni tatang. Anya lang ti aramidan nyo dito'y. Awanan ti sublian nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni tatang mat. Neri, Leia, sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinaskan nga aramitak. Basol yun, Nanang. Leia, anak ko, Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yo. Kalpasan ti ado atawan. Italaan nga nagpakita kayo kada kami. Adamot tan bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot tan nobyok. anak. Sapay la kumata mapakawandak, iti adu ang nagkurkurangak. Uri mapakawan kayo. Saan tayo na maisubliti na palabas, Nanang? Anak ko, kaya't kuti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni tatang. Agawid kamin kan ni Manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makikiddan kami iti nobyok, Manang. Ay sige, si kalata ah. Si Kangay, Nanang. Anusan nyo at agna diti balay adakda kayo. Wanan ah, Di kay madanagan, Nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo ano, sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di Lola, wenno dito'y balay. oray sa dino anak ko. Mabalin latta. No kaano mat ang nagsubliak dito'y. Ang nagbabawiak, tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. Adamatan bukod na a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak na ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Yak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita. Nga agmay-may sa akon. Biyag. Di tao. Agar mo sarkan, Jere, anak ko. Tulungan naktungag trabaho ijay talon tayaw. Nauma ko na tumultulong ka na kayong agtrabaho ijay talon tatang. Anya,
Nauma ako nga grigrigat tatang. Kaya't kumati bumaknang. No arapaap mo tiyag balain abak na ang anak ko. Agtrabaho ka ng bag. Tulungan nak nga agtrabaho iti talon tayo Sa anak nga umasinsaw no pa nagtalon lang ti ramitek tatang. Nabayag kayo nga agtaltalon. Saan latamat nga masinso ti pa nagbiag tayo? Jiray. At dakatin si mayatan ti pa nagbiag tayo. Gapi ti pa nagtaltalon tayo laan tatang. Nagado ti utang tayo saan pa nabaybayadan? Ha? Diyak kayaten ti tumulong ka na kayong agtalon tatang. Agsapula kiti napinta sa panggadak. Tap no mapadasan tayo umat tinaalwan apa nagbiag tatang. Adalaman tirapi ilakay. Maturog kan. Di mon urayan pa'y asumangpat ni Jerry dito'y balay. Ay, Maawatak ti panagsimna ay mo itinaunag lakay. Saanan anasaya at ti panagsungsungpat ni Jerry kadata anaganak na. huwan nga raud. Awana ti dengdenggen na pamagbaga. Nagbalin ang natangkin ti ulo na. Di na kung matulungan nga trabaho ijay talawon. Hindi ka agdanag lakay. Siya akong titumulong ka. Adelaide, Ala, maturugtan. Patsyak nga agawid tumutlaang ni Jerry dito'y balay. Di mo unay pagdanagan ti anak ta. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Jerry. Itay ka pa'y anak ka ul-uli mo. Apay ka din, ha? amo matin ti parikot ko, David. Diyak kayatan ti agawid ijay balay may. Kaputan na umaakaw ni ti kinarigat ti panagbiag may. Isumat lagayam, adikan nagawid, idirabi eh. Nakiturog ka pa yun, dito'y balay. Matulungan na ka di, David? Anya ko mga iti may tulong ko kan ka, Jerry. Tulungan na ka agsapol iti trabaho. Kaya't kung timanggay. Numay pa pa iti trabaho. Sana parikot nita. Ngamnaskan anatibkar ti baruko mo. Ha? Anya ti kayat mo asawin, David? Saan abasta-basta at trabaho ti sarakam? No nasirib kan nagagat ka. Bumak ng kamot iti mabiit. Ha? Total, nagkidaw ka iti trabaho kanyak. Irekomenda ka iti bus ko. Sigurado ka ang matulungan nak, David? Una, Jerry. Nasingad tang agayam. Iso ang matulungan ka. Oh, agyaman nak, David. Sa anak-anak pa ay masidigkan ka. Oops! Di ka payagyaman kanyak, Jerry. Ha? Naskan ama ipakitang pay iti grupo. Akabaulam ti trabaho. Apay nga itakalaang nga agawid, Jerry. Sa dino tinapanaman ako. Saan ang anaskan pa'y amamuan nyo noon na panak, nanang? Anya, Nagawid akto, may ko alaan dagiti badok. Saan ako nga agnaid pa'y diti balay? agpampanunot ka kade, Jerry. Saan anasaya at dayta apang panggapam. At adagawan na saya ta mapasama kanya. No dak lang diti balay. Nauma ako ni ti kinarigat ti panagbiag tayo nanang. Jerry, Ngam di kagdanag. Apaman na madanak iti kwarta. Si dadanak tulat ta tumulong ka na kayo ken ni tatang. lakay. Di ako nalapdan apimanaw ni Jerry. Talaga natangken ti ulo na. Ay, Adeline. Hinala na amin na nagiti bato na. Kat diinan kayat ti agnaud pa'y dito'y balay. No, dahil ti panggedeng awanan ti maramidan tapay. Iso adi ka nagladingay. Patya ka makamiristo madlang ni Jiray. Kat agsublimat la dito'y balay. Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak mi. Salak ni ibam ko ma iti sa dinuman apapanan na. Oh, anya ngay,
Nakasagana ka din, Jerry. Yang amukan kini Boss Dolpo. Itayak tayo nakasagana, David. Kaya't kumatan amaam-am mo ni Boss Dolpo. Ano? Madamdaman lang. Maam-am mo. Kan makasaritam ton, tibos ko. Nasken anatanang ka makisaritakan ko na. Wen, di ka kadagdanag, David. Amo kon ti aramida. Nasaya at nga rod, nukas na. Ni, dayjayan ni Boss Dolpo. Ay, ayaban na tang. Sigurado ka akayat mo tagtrabaho kada kami, Jerry? Wen, Boss Dolpo. Kaya't ko launay. Amangan numapilpilitan ka lang. Saan, Boss Dolpo? Kasapulak ka talaga ti trabaho. Iso nagkidawa kiti tulong ka ni David agayim ko. Imbaga ka din ni David no anya ti trabahom kada kami, Jerry? Saan pa, Boss Dolpo? Tilang naibaga na kanyak. Naskan nga agbalinak an natured ken nasipot. Ala, no talaga akayat mo tagtrabaho iti grupo mi. Dungeg ka anay pagkanyak. Nailaw-lawagan kan ni Boss Dolpo, ti trabaho tayo, Jerry. Antang pa'y gundaway mo, ngagbabawi. Jack pagbabawian ti isusurot ko iti grupo yo, David. Nakasagana kiti anyaman nga oras. Nasaya at nga rod, nukas na. Jack namnamain nakastigayam ti klase ti trabaho, David. Isumit lagayam ang nagbaknang kan. Ano? Agsagana kan, tapnog sanay, Jerry. Nasken amasursurum anaimbag ti amin. Makalawasan asaan anagaw-awin ni Jerry nga anak ta, lakay. Anyang atan ti mapaspasamakan ko na. Di ka unay agpanunot iti saan anasaya at adileng. Saan baybayan ni Apo Diyos ti anak ta. Matanda na ka na lakay. Yak kaya't nga dada kasama pasama kiti anak ta. Mawatan ka, adileng. Ulitag ngay baga. Di ka unay agdandanag. Ni Apo Diyos ti mang salaknay biti anak ta. Dumteng tulat ta ti panawen ang makaamiris ni Jiray. Agawid mo't laeng dito'y balay. Kumusta ti panagsanay ni Jerry, David? Panagkunak, boss. Nakasaganan ni Jerry. Nasaya at no kasta. Inton bigat matlay. Masubukan ti kabalan na. Uwan, boss. Adto'y tiladawan ti target yo. Kasi ti sigot. Kayat ko anadalos ti trabaho yo. Namnamahan nyo dayta, Boss Dolfo. Ala, agtignay kan, kat isurom ni Jerry, noan niya ti rumbang nga ramidan na. Oh, Jerry, nakasagana kan? Wen, David. Itay pa yan nakasagana. Dayjayan ti target na. Pagandara kon ti motorsiklo. Kat sikan ti makaamo amang tispat sakan ko na. Adita, asidagtan kan ko na, Jerry. Apaman ang makabatog takan pa na. Palto ka mong. Wen, David. Very good, Jerry. Naaramid mo na yung bag ti trabaho. Agyaman na, Boss Dolpo. Nasiglat ka matgayam. Gaputa magustuak ti naramid nyo kini David. Adto'y tumintoya. Nagado akwarta, Boss Dolpo. Agyaman kami, Boss Dolfo. Awanan yaman na. Basta magustuak ti trabaho ya. Nayunag tupay, tumintoyo. Ulitin mo ti agyaman, Boss Dolpo.
Wow. Imported nga arak tinted kadata ni Boss Dolpo, ha, David? Jerry, saan anaimot ni Boss Dolfo? Basta aramidom lang, di kayat na. Wan gayang, David. Apay nga palikidar ni Boss Dolpo day tao. Kalaban day jay ni Boss Dolfo iti negosyo. Isu nga impalikidar na kadata. Kasta ka di? Manipod ita. Tanangam lang ti garaw mo. Nangruna kat amumon ti aramid ni Boss Dolfo. Wan, David. Awan ti ron ba nga pagdanagam? Nasayat nga rod no kasta, Jerry. Wala. Ituloy tang rodan da ginong itiarak. Jerry, anak ko. Nanang, Agyaman nagtasimangpot kamatlangan. di ka di pastraken, nanang. Ay, ala, sumrek ka, anak ko. Ay na, maragsakan lakit din itatang mo ang makakitakan ka. Nagado amak-makan nga isang putmaw, Jerry, anak ka. Wan, tatang. Kukuhayo amin day ta kaninanang. Adda ka din panggadam, anak ko. Adan, nanang. Oh, alaan nyo na ito eh. Nagadun a kwarta da ita, Jerry. Alaan yun ti kwarta, ta sa anak mo't lang agbayang. No kasta, pumanaw ka matlaang, anak ko. Wan, nanang. Indagas ko lang, dagito abastoyo ka ni tatang. Sa dinong ay ti pagtrab-trabaho, manakaw. Sa amin anas ka na maamuan nyo pa sa dino, nanang. Tinapateg, makatulong akon kada kayo. Nay, kung nakmano nakaturog kan bakay, nakaraing ka pa'y mo't lagayam. Jak pa'y laag tuglap lakay. Pampanunutak nga may no nangalaan ni Jerry iti kwarta nga inted na kadata. Day tamat ti pampanunutag. Mas daawak. Gaputa nagdakkel unay agad ang tintod na. Danda ni Jack awatan itay ti kwarta. Amkag nga may ang naggapo iti dakas. Adileng, Saan anakalpas ti anak ta iti panagadal na? Kanawan ti amuna at trabaho. Nalaing-laeng ang makibarkada. Ay nalakay. Sapay la kumata saan nga agar aramid iti saan anasaya at ni Jerry nga anak ta. Lisa, iso ni Jerry ang gayam ko. Jerry, iso ni Lisa, gayam ko dito'y beer house. maragsakan na kamakamamukan ka, Lisa. Maragsakan ak matamakamukan ka, Jerry. Jerry, si Kanti makamukin ni Lisa, ha? Umatayawak, tapno sa anak ang makadisturbo ka na kayo. Ay, loko ka. Oh, Lisa, friend, tanawan kayo pa yun, ha? At David pa panak. Okay. Di mo lang tanikas kaso ni David agayim ko, Lisa. Ay, huwag ganyan. Agorder ka iti kayat mo ngayon naman, ken pulutan. Siyak ti makamo. Sinalbag ka, David. Apay pinanawan na kidirabi. Pasensya kan, Jerry. Rimuarak na minun, tanda na panak. Isuasaan akong ang nagpakadapay kan ka. Sika talaga, David. Kat, kumusta kayo mat nga kinili sa idirabi? Nag-enjoy kayo ka di. Launay asika. Kat, kaya't mo ti makirelasyon kan ko na. Ha? Ay na, agsakit to lang ti ulong no makirelasyon ka kinilisa. Saan la asikat ti lalaki iti biyag na? Anya? Boss Dolfo, apay apinaayaban na kami. Aday patrabaho ka na kayo. David, Jerry. Anya data, Boss Dolpo? Nasakit tinakam ko iti kasosyo iti negosyo. Ti kayat na ti matungpal. Ngem,
agkad-kada kiti plano ng aramidan. Ibagam lang man niya ti aramidan ni, boss. Nakasagana ka ng agtungpal, itibinin mo. Da kayo adwa tinapili ka mang trabaho iti daytoy. Gaputadakkel ti panagtalag ko kata kayo. Dumngeg kayo na imbag, tapno ammuyo, taramidin nyo. Masapa ka mapanijay talaon, bakit? Nariwat pa'y laang rumor kan. Saan ka pa'y anagarmusar lakay? Madamdaman taon. Numabising ka, umunakan tulatan ng mangaan. Ay nalakay, amangan numabisinan ka laang ijay talon no di ka agarmusar. Mabiit laang tainak aglutaw. Ha? Lakay, adda nagsardeng alugan iti bataw. Wala raw. Kita taman. Nay, hindi Jerry matidintang bakit? Kasangsangpot mo pa'y laang pumanaw ka man na nanakaw. Wala nang. Idagas ko lang ti kortayo ka ni tatang. Ag mabit man lang ang nakaw. Apay tatang. Nagtaudan na iti akwarta. Apay nagano ti kwartam. Di yung damagan no nagtaudan na. Tinapateg. Makatulong ang kada kayo tatang. Ay, Sapay lang ko ma. Taas saan na nagtao niti dakas na iti akwarta nakaw ah. Sabalit iti tinurti sa rita yung atanang. Palpalagi pangkalaan, Jerry. Kaguran ni Apo Diyos ti tao nga ulbaud. Ken agar aramid iti saan anasayaan. Hoy, Jerry, kailangan ti panagulimot mo. Mapay ka din, ha? Di kang sanaay. Adda ka di parikot mo, ha? Pampanunutak lang tinibaga kanyak ni Tatang David. Oh, Babalawan na kiti panangtid ko kada kwari ti dakkalagatan. At apan na nagkapoy ti dakas day jay. saan ka di ang pudnumot nga dadakis nga rami ta? Ang saan man aday ta ti pagsaritaan tayo ta? Ang mga numadadaan lang ti diskarte ta. David, Panunutin takit din. No kasano ti pananglikidartay ti kabusor ni Boss Dolfo. Namnamaag ti panagsubli ni Jerry dito'y balay lakay. bakit? Sapay la kuma. Tasaan apod no ti atap ta. Nga agar-aramid iti saan anasaya. Agapoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Pimanaw ni Jerry. Ket nakibarkada ka nagiti ti prong. Langapay laeng jay lakyan akadwa na ket. Saan na mapagtalkan? Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak mi. Ilisim ko maapo, iti anyaman apakaisagmakan na. Nagbayag arong muarte target ta, David. Masikuranak paikit din dito eh. Relax, Jerry. Rumor tumot lang, ti target na. Kalpasan da ito yung aramidan ta. Dakal manan nga umintum, ti aguro uray kadatang. Sigurado na ito, David. Oh, agsaganakan. Naglukatan ti gate. Amurmatan ti kotse ang naglukanan ti target ta. Itay pa yan ang kasagana. Sulutan ta ti kotse ang naglukanan na. Kas iti sigod, sikat ti mang paltog kan ko na. Ariglado. Sinalpag, kilaat ang nagpukaw ti kotse ang sursurutan ta. Nakadlaw lakit ti. Anyang artiramitin ta? Oh, diyak ka mo. Diyak nasiputan ti dapat. Oh, kumlog ka, Jerry! Polis na gitimang kamkamat ka na na. Katpalpaltugan na ng David. Iparpartak mo pa'y nagpataray. Diyos ki! Nabaliktad ti sitwasyon! Datamit kitang ti palpaltugan na! Oh! Napuntahan ti pili ti kotse!
Diri, anak ko. Nanang. Agyaman akta si bibiyagak pa'y. Kunak namatay akon. Wan, anak ko. Agyaman tayo iti Diyos, tanispal na ka. Nalabit. Inikan na ka pa iti Diyos, iti gundaway mong agbalbali, anak ko. Ay, jay tumboy akadwa ang tinaksanggas at tanatayan. Anya. Anyan na ito'y ang nagbambanagam, anak ko. Pakawanan na ko mananang. Inliman ko kada kayo tipod na trabaho. Wan nga ron. Nagsakit ti barukong ko kapo itinawak. Nagbalin kamot gaya mahir killer. No di mga kakuma iti pamagpagami. Saan kumana pasamak ti kastoykan ka, anak ko? Pagbabawiyak tinaramid ko, nanang. Anya nga'y. At daditan, anak ko. Iso na lang. Taapaman nga gimbag ka. Pagbaludan ng titumpal mo. Ikarok tinagbasulak. Tinapadag. Si bibiyagak, nanang. Katadapay gundaway ko ng agbalbaliw. Katulitak, tagkidaway ti pamakawan ka na kayo. Ganitatang. Anak ko. Biyag. Di tao. Hildaw, anak, inyagan kayo itinatangkin prutas. Ay na, nagado a prutas dito syudad. Makagata nga kiti prutas kan nating ditoy. Ay, presko anateng dagito, anak ko. Ken awan spray na. Ala, umunag kayon. Nagrugit pa'y magtabag asako nga imot yo. Nadalos na ito, anak ko. Namantsaan lang. Okay, nangan kayon. Naibos tin na po, nalpas kamin anangan. Agluto ako no saanan. Ay, ure saan na intag kapi aklatan. Makamukay nga ron. Agluto kayo ti dano mapagkapeyo, tanay. Alda ko ko. Lola, kumusta kayon ngay? Namiss kayon. Arakopan kayo man? Ay! Ay, naapok kaya. Kailiw kamutan. Ingkarigatak ti agbiyahe. Tapdo makita ka laing apok. Agyaman ang tapi masyar kayo, Lola. Kanayon mo't namin abisi ni Daddy. Iso adi kami makapaspasyar di probinsya. Kaya't ko ti agawit ti Chay, awan kaduak. Di nakpalubusan ni Daddy no may saak ng biyahe. Alala, sana pale. Habang kabailak pa iti agbiyahe, ikarigata. Tapno masarungkaran kayaw. Di kay pa'y nga ron agaw awid, Lola, ha? Agpasyar tayo inton awan klasik. Ay, unlat taa, apaw. Sana palay, taad da nang ibilinak kadagiti dingwin ko ijabalay. Isuda pa ilaang ti makaambaw. Uray, makalawas ko dito'y balayaw ta, kayat ko nga iliwan da kayaw, apaw. Miles, ayabang ni Lola mo, tan merienda tayon. Naluto kon ti merienda tayo. Ala, umay kayon, Lola. Agay ayaban ni Mami. Nagluto ngamin iti merienda tayo. Umay kayon. Apay, kano ti awid yun nanang? Di kay pa'y agawid aya. Saan pa'y anak ko? Iliwag pa'y ti apo ko. Ang klase ni Miles, di na masangot ti makiiniliw ka na kayo. Umadaling ti examen da. Masapol nga grebyo, tanay. Kaya ta bumaba ti grades na. Ay, kastaya. Ay, jak amaw nga eksamin dagayam. Uy, examen da. Ipamay sana ti agrevyo. Sige nga raw. Agawid ak inton bigat. Masapa ak to. Agpasentro a kita.
Makisabay kayo, tay tulod kayo di terminal ti bus. Ah, Narigat tilugan no bigat. Tani, weekend manan. May mayat no itan ti panagbiyahe yaw. sige nga rod. Mabiit laeng. Tagrubuatak nga raw da anak ka. Unay kamutan, Hildo. Apay nga pinagbiyahem ni nanang itay malam. Intun bigat ko man Yak maanusam ti kinaangdod na. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaumon? Inamday jay ngam kasta ti bagbagam? Katakpay sumat. Nagangdod nga oray agdigos. Takasano, dinan sa ngamin tarimaanan ti agsabon. Ay na, sana nasaya ti kasta pa nagsasaum iti inam. Amom siyak ti masaksaktan iti kasta nga ibagbagam. Di ka kadimasyan iti inam? Kat idi ubingak. Naasyan nga rod kanya kalaman. Ha? Imba tinak iti kabsat na. Kat simurot iti may kadwang asawa na. Pinanawan dak. Lakay, tinapalabas kat napalabasan. Di mo sang kalagip. Di ka kumagpaidagal iti nasaam ang napalabas mo. Nagbabawyan mo't ni nanang ti amin, saan ka di? Wan, ngam ado arigat ni napasarak iti sidong ti ulitag ko anang ibatyan na kanyak. Naparigat ak iti trabaho ken kabil. Tana ulpit ti kabsat na anang parakkel kanyak. Nala, lipata mo dagita. Tinapatag. Napagadal na kati ulitag mo nga orekas kasano. Kat addan na pinta sa trabaho mi ita. Wala ngam ado arigat ko iti kalabas. Sakbay anagunod ko ti arapaap ko. Kat talaga akastaa. Noan yaman tinagbasulan ti inamkan ka, pakawanam. Di ka kumagimula iti sakit tinakam. Kat di mo gurguraan ti inam. Basol day ta iti namarswa. May sa day ta kadag iti bilin ti Diyos. Honor your father. At day ta ka manan mari. Kasabaan nak manin. Makaring-ring kan. Hildo. Hala, maturong takit din. Rabiin. Nagdapom manan piling. Ijayag ka anak mo manan? Wide manong istaw. Napan kuman sinarungkaran, ida. Tanabayag, adida, nagawawid mo ngamin dito'y probinsya. Napan ka manan nagdawat iti kwarta. Kanayudem samit ten ti mapandumawat iti kwarta ka ni Hildo. Isun sabat nga awan may itid na kanyak taon unaam adaw-dawatan. Nay, ay saan ka ba, guys? Diyak agdaw-dawat iti kwarta ni Hildaw, mabainak. Rumanglaeng agbain ka piling. Dahil di basit ni Hildaw, imbatim kanyak. Siyak, tidimakkalan na. No saan agapo kanyak? Saan anak kaadal jay anak mo? No saan agapo kanyak? Saan kumaana pintas ti panagbiag ni Hildaw? Ba nagapagyamyamanakin ka, kabagays? Nga may hindi mo binaybayan ti anak ko. Wala. Isano mabalin? Di na kung unaan nga agdawat iti kwarta ka ni Hildaw. Taday, di na pa'y nasubadan ti ado arigrigat ko kenkwana. Addaak, tao mayak dumawat iti kwartam Hildaw. Taday, gumatang akmanan iti agas tao. Manumanan ti dawatin nyo aya, angkal. Lay, mapilpilitan kan sabat amang tad iti kwarta kanyak. Ibagam ano maditinakam mo? Laglagi pa ano saan agapo kanyak? Saan ka anak kaadal? Mano, ti kasapulan nyo akwarta, angkal. Tuke lang, hindi nabati akwarta. Apay ngay? Nayuna ba? 5K ti kasapulak. Awan mat nga rod, angkal. Diyak pa nga min nagswil daw. Hala. Iyang mo ti 2K, ta sumarunon to, ta 3K. Kaanaw ti iswildam, ta agsubliak tumanag. Inton umay alawas ang kail. Ited mo, sabot nga min iji inam ti swildam. Padaya na itultulong di inam kan ka, idagad anal ka, kitawan man. Diyak inik ka ni nanang iti kwarta, ang kail. Rumbang laeng, taawan mo't inyam ambag na, idagad anal ka. Dahil ta kumaati, panuluta Hildaw. At dan urnong tahil do. Apay norogyan tan tagi patakder iti balay tayo.
Tapno saan tayo nga agab-abang. Nagdakkel nga min ti abang tayo dito apartment. At dapay pangusarak iti ornong tabakit. Pag negosyo takit di pa, tapno umado. Anya ngay ang negosyo. Agbay and selak iti second hand alugan. Anya, amom ayatag kita itilugan. Kaya't ko asawan, amom timang kilati si tilugan no dadadaal na wan maawan? Amok matag maneho. Wan, amom tagmaneho. Ngam di mo amo timang kilati si tilugan. Kasanon no makatumpong kay ti dadadaal na. Saan? Negatibon tumot namin di pampanunutan. Basta siyak ti makaamo. Hello, Uncle. Hello, kanakan. Nakaawag ka ba? Kapay. Amangan na damo yung alako alugan di talugar tayo. Ibagayo kanyak, tagatangan tayo. Sa tayo ito ilako mat iti sa balay. Ay katuan Basta nabingay ko Wen, Uncle. Basta tayo kondisyon alugan ti kita nyo. Bayat na ita negosyong kanakan. Sige, tanong adna amaw, ibagak adaguskin ka. Alang aron, Uncle. Pakaamuandak to. Ay, mabitlaan. Nagsuldo kan. Umayak ni tata, umay ko alaan, tay kurang mo kanyak. Ha? Kwa, na-delay ti sweldo mi, Uncle. Ag-text tulatan. I-text ko no addan. Sige, bye. Napintas mo day tanagatang walugan lakay. Natawarak iti husto na ita, bakit? Ilako kiti nangingina. Kahit adangarod pang ilakwam. Ado ti buyer. Basta may post iti social media. Naisagana kong tebado mamang opisina, Hildo. Ingkagdigusan Jak sumrek ita, Mari. Ha? Apay ngay? Anda pa panak. Isabat ko tilakok alugan. Ada yung amin ti pagkapon na. Sayang da dyan o jak sabtan. Sapay sure buyer da dyan. Anya? Kat nagpakada kay di opisina yo? Ag-teksak tulatan no madamdama. Ibagak nga da emergency. Naimbag nga oras mo, anak ko. Ada awit ko aprutas kenat natin. Pabigla-bigla mo tiyo umayo nanan. Anyat gagarayo aya. Awan pa'y kwartak. Ay, sana kwarta ti gagarak, anak ko. Umayak umilew. Ngala, sumrek kayon. Agam na ikatan nyo na ita nakarugurug ita sapatos yaw. Ay, uwain, anak ko. Kumusta kayong lola? Imbag man tayo may kayo. Kailiw kayo manan. Uwin uray siyak, apok. Kailiw kayo muntain. Isunghaing kagumaak man na yung tinagbiyahe. Di kay paagaw-awid lola Tayo tayo agpasyar na awan klasik. Ado ti tarakan ni Lola medyo balay na. Di na mabali na panawan na gijay ti mapayag. Ha? Ay, uwain, apok. Agsubli ak tumanan numaminsan. O niya, agawid kayo mula ita nanang. Tapno amok no ipalugan kayo iti taksi. Ay, uray masapa ak ton nubigat, anak ko. Irar mo itong arodon tayo may sakod son, Miles. Maturog ni Lulam dito sa alas. Agkayda kami na ichisilid ko, daddy. Anya? Agsukat kayo itong arod nanang. At pagsukatan niya, win nalayaw. Naawan, pabuluda mo, Miles. When, daddy? Ingkamot kasarita ni nanang Isungarod nga imay tao may umiliw. Ngam di mo mat kasarita. Ay nasikan, no kayat mo. Busy ak nagbirbirok iti customer dito cellphone ko. Manipod ng negosyo ka. Naitalatan cellphone tayan ti atensyon mo, Hildo. Kat talaga akasta ta negosyo nga ron. Di ka pa yan sumsumrak iti trabaho. Adun tilangan mo. Jak sumrekan. Ag-resign akon. Tay pamaysak ti panagbay and sell ko itilugan. Dakdakil ti kita dita. Anya? Sayang di trabaho, Nagrigat tagsapul iti trabaho itan. Sana bale, tamay mayat ti kita iti negosyo. Kas makita mo.
Nag-triple nung ta. Rumarta man na masapain ton bigat. Taad na mapan ko alaan na lugan. Gatangik da jay, telakok manan itinangin nina. Agbiyahe ak ita, Jenny. Mapana kijayan na insan mo ahil daw. Ala, tatang, anya man ti aramidan nyo, Giant. In kay man agdawat iti kwartan. Hindi kay lagbain. Kat no awan itin na, pilitak aya. Di kay lagbabay na mapan agdawdawat iti kwarta. Apay ino sa nagapukan niya, nakaadal ayan ihil daw. Tatang, at adumutla at irigat na nang paadal iti bagbagi nangim da kayo. Agulimag ka, no awan mayat ngay bagam Jenny. Mala, mapanakaw. Tanay, ang mga noon na anak manan niya antay mamapanagdawat iti kwarta iti kasinsin mao. Lay, anda kamat gayam dito'y kabagays. Ay, awan nga ruden naunaan na kaon. Ha? Naunaan nga. Adi mawat iti kwarta ni Hildo Manaw, tintirnakin ka. Ay na, sana day tatigagarak titoy. Umayak la umililiw kadakwada. Anda kayo manangkal. Ay, uwan Ta, naibos man ti kwarta kaon ka anakan. No kaya tiyo, sumurot kayo kanyak, tada papanan tayo. Ada mapantay kita nalugan. No may lakok na jay, ikan kayo to itibingay yung. Basta ko yung ganda. La, ay kawan Jak sumsumra ka iti trabaho. Iso di kayon mangnamnama iti maswildok ijayang kal. May mayat kita kiti panagbabay ansel ko iti lugan. Ha? Kasta aya? Malangaron, kuyugan ka kaanakan. Naglakamat si panang tada iti na ito alukan ng hildaw. Napintas ba? Bueno, ruwan alaan, tinapintas. Napintas sa amin ang kul. Amoy matan, ti kinalain kong agtawar. Tinawarak iti husto. Okay. Agawid ta nga rodain. Ay, wana. Ala, yawid tayong tilugan na ginatang ko. Numalakok itinangin na rito. Ay, sos, tsamba, angkel. Aniyamot na itigalan dito, ay. Permi asang at itay. Sa ita, permi man na pasalaw. Yun, meron ta. Ha, ay, sos, awan piniluto yung lugar, angkel. Apa niya eh? Ay, sos, angkel, may itong partayon. Sabay ko mata makala sa titipagad na tatang kan insan Hildo. Uwan nga ro, Jenny. Agkararag tayo. Asapay lang kumatay spalan ni Apo dang agpadpada. Hildo? Ay napo, agyaman tanakapuot ka Hildo anak ko. Ha? Ayan ko. Kan, apa yan nagsiplat? Awan silaw. Rabi ka ni. Ay, anak ko haya. Lading ito nga iba ka. Agam, saan ka na makakita, anak ko? Kanya. Apay. Naapektaran na giti matam. Gapo iti pan nakaidong partilugan ngayon manehom. Kanya. Apay nga eh. Tsaka iti agbali na bulsak. Tagainap ko malang na ito eh. Kan. Apay, tsak may karaw ti may sangaimak. Anak ko, awan at ti may saga imam. Naipit ka nung amin itilugan. Saan? Tsak kaya tayo tiya mapasamag. Sana mapalinti kastoy. Anak ko, aya. Tatang, agsimpa kayo, tapakanin kayo. Suwan kayo, tatang. Apay nga yakas ko'y tinagpampanaga kanak ko. Eh, nagarasan tiksura ti rupak. Urayin tatang. Tinapatag na ispal kayon.
Ang babawi ang asimurot ka ni Hildo. Ayam naladawan sa amin. Doon sa kumanapan ni Jimalayda. Saan ko man napasamak ni Astikan niyak. Kapoy ti kinarupan kwarsak. Di pasubo ako. Aston, ala, nasaya at muta. Ta, naamiri siya dayta. Agpaimpag kayo, tatang. Mari, di na ko may suksukat iti sa bali. Di na sinsinaan. Nore, kastuyan tinagpampanagak. Jak maaramid dagita nga ibagbagam lakay. Isu na lang tamasapol amang gadak. Tani, saan kan ang makatrabaho? Isu asyak ti manggad. Pasensya kan, Mari. Jak nagayatan ti kasti anak banagak. Wan, amok dayta. Basta ti makunak, kat palubusan na kagtrabaho. Tapno da pagbiag tayo. Alawanan, basta di naksinsinaan Pangasim, ang mga numaumakan kanyak at sumapol kan iti pangisukatam kanyak. Jak maaramid dayta kunakngat. Isu apang nga asim. Di na kumamot pagpanunutan iti dakas. Nanang, da kayon ti pangitalkak ka ni Hildo tani. No jak aggunay, awan pagbiag mi. Awan pagadal ni Miles nga apo ko yo. Anyat kat mo asawain palasang ko. Aga brodak nanang, kat asikaswan nyo pa'y laang ni Hildo. Pasensya kayon awam mo't sa bali apang italkakken ko Uray yawid nyo pa'y lang iti probinsya ni Hildo. Kan ag-transfer ijayan ni Miles. Ta ijayan nga giskwela. Ay alawan anak ko. Awan problema dita. Ay anusam nga ruti manggid balasang ko. Pasensyakan. Ta kasjay mutten tinagbanagan ti anak ko. Saan na makatrabaho. Iso kapilitan asikan ti manggid. Nanang, ayan niyo. Nanang, Apay aya anak ko. Madapatin utok iti kusina. Apay, ada ka sa pulam. Nanang, pumasidag kayo man tarakupan kayo. Nanang, Ay, anak ko. pakawanan da ko mananang. Dakil tinagpasulak ka na kayo. Ay, awan basol mo kanyak, anak ko. Anta nanang, ato, kinadurman kayo ti kalabas. Idi sa anak payakas to'y. Kasalasaan nga ina ti pangibilbilangak ka na kayo. Itala amiris ko. Sa narumbang tinararamit ko iti kalabas. Pakawanan da ko mananang. Ala, bye-bye amon dayta. Awan kanyak dagijay anak ko. Patpatkin ka unay nga anak ko. Isu nga inawawat ko amin dagita. Adumot lati nagkurkuranakin ka iti kalabas anak ko. Isu nga ita, sunitak amin dagita nga nagkurangakin ka iti kalabas. Pangasiyo, di da ko mapamparawan nanang. Patpatgan kayo. Patpatgan kamot anak ko. Aking gat si bibiyagak at daak iti sibay mo amang tulog ka. Agyaman ako na nanang ko. Respetuam ti dadakkel mo kat ipatag mo ida, akas iti panang ipatagdamatkan ka nga anak da. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurati gaya mo nakabsat Eugenia Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, kada kayo amin. Biyag. Ti tao.
Anya ti aramidem dito'y masakupak si ka Agustina. Apay, umapal ka taday kadagiti nabubunas, arubuat dagiti mulak anatay. Ay, saan mo't ama nang? Mayatanak lang nga mang buybuya ka dagiti mulam. Bareng kastan tumot ati kinapintas tibo nga dagiti mulam eh. Bareng makarana tayo itinangina presyo manang. Ay na, di kan sumanao. Malalala, umadayo kan dito'y. Tamangan kit din umang purus kapay kadagiti bunga ti mulak. Anya, ay, saan mo't manang? Kunak tumat ngamin asaan kan ama panidya kataltalunan ni manang mo. Anya nga ita, pinabainan na kamanen. Ay, wan nga rod lakay. Agbabawi aka na panijay. Kayat ngamin ni nanang aging nasidag kami nga agkabsat. Di na kayat nga adadimi pagkinaawatan. Ngamnimot ngamin manang ami ti mga aramid iti banag adiyo pagkinkin na awatan. Ay, wan nga rod Iso asyaklatan tagpakpakumbaba lakay. Nala, saan ta na pagsaritaan day ta banag? Tikit di pagsayatan dagiti mulat at ipanunutan ta. Sapay lang ko mga ron. Tamairanay tinapinta sa presyo into naghapit tayo. Tapno makabayad tamutin kadagiti utang ta nagmula. Day tamat lang ti karkararag ko, lakay. May pada ko maan napipintas ti bunga dagiti mula ta. Akas ka dagiti bunga dagiti mula ni manang ami. Uwan nga ron. Di ka madanagan. Asikaswak ang naimbag dagiti mula ta. Agtinulong ta, lakay. Tapno da pang matrikula dagiti duwang anak ta. Agyaman na, kaputa na saya at kang asawa. Ay na, pasablugan nakman ako nakon. Agtimpla ka man kititi kapik bakit. Di mo lako na. Talaga naglaing ni bagat ko Amumlat tanon niya tiket ko no kastoy amal pasti panangan. Nasaya tasim marungkar ka dito'y balay. Ami, anak ko. Imayak na ang taitig ko to'y abastuyo. Apay, kasla day bagayo. Ay, kaya't kalaang nga palagipan. May papanitikabsat mo, anak ko. Na, tanya ka di ba nang di maipapan ka ni Agustina? Awan mo't madingar aramidag kan kwa na Amok, nadagsen, tidaram ken kwa na, anak ko. Kasano? Ket sipod kaubing mi. Iswa ka na yun tinasaya at itimatang nyo. Nga awan pa'y mo't aramidag ang nasayaat. Kanayo, nadagiti kamalik ti makitkita nyo. Saan mat, anak ko? Kaya't kulaang agbalin ka na sayaat. Isu nga isursuro da kay ti rumbang aramidem. Pangaasim, di mo kumagurguraan ti kabsat mo. Tasan ang nasayaat ti kasta. Da kayon tumot lang tagtinulong. Nang runa inton awanakon. Tanya kumamot nga iti maitulong day jay marigrigat kanya. Ay na, di mo sawan ti kasta. Di mo kumatagibas si unay ti kabsat mo Laglagi pumakabsat mo tulatan ni Agustina. Nga urean niya pa'y ti mapaspasama. Ay apo nanang amok day ta. No apay ngamin nga isupay tinapalin nakabsat ko. Naragragsakak pa'y kuma. No sa bali lang tinagbalin nakabsat ko nanang. Ame! Noel, kabagis! Dumagas ka pa'y man dito'y balay! Abay ka di manang imili. Papanam kabagis! Mapanag ija pantarba nang. Agaladak ka no ijay. Tapno maprotektaran dagiti na imula ang mais kanda dumapay. Bilin ni Ami. Ay, kasta aya. Wan manang. Inakitan. Tapno san una ang napudot ti darang tinit. Ay, katuwan na aading ko. Ang asino tinagpamulakan ka? Ni Ami, wano ni Agustina. Ni Ami manang. Pinamulaan na amin. Anya, ang nagsarita da nga ta iti adi na. Apay ngay apatitiko ko ti adi na kat pinamulaan na. Jak amo akas tagayam. Ti kuna na ngamin kat kukuha na laing ti dagayo ija pantar. Anya! Ay, impakat man nga tan ni Ami ti jak kayat nga ugali na. Tinasaya, kasaritam laing ti anak mo manang. Narigat no agawan na ti kabsat na.
idin tutag padadamot nga anak mo. Wan nga rod, ay talaga akasaritak to ni Ami maipapaniti day tabanag. Sige nga ron manang, mapanakon, tapos anak mo na maladaw. Sige ading ko, aganad ka iti ipapan mo ijay nang runak at bumalasiw ka pa iti karayan. Agyaman ak manang. Adto ti kapi yun nanang, agkapi kayo kabayatan ti panagin nistorya tayo. Agyaman anak ko. Anya ti gagarayo, nakasapsapang may malatiw kayo diti balay. Ama mo kayo nanang, saan dak nga umay danunan diti balay no saan napatid ti gagarayo. Umay ko kumadamagan. No nagsarita kayo kan ni manang mo may papaniti dagayo ije pantar. Ni, saan mo't nanang? Ngam plano kamulaan day iti kamote kan mais. Sigurado nga min anapintas ti maimula ijay. Tapanaratan day ja apasit ti daga. Ay, kasaritam ti kabsat mo may papan iti day jay. Inton sumarunon asamer ti panagmulam ijay. Ha? Ngam, apay? Sayang mo't ano sana mamulaan ita. Awan pagmulaan nyo anak ko. Gaputa pinamulaan amin ni manang mo ti dagayo ije pantar. Anya? Ay, una yan ni manang. Talaga di nakikabkabilangan na kapsat na. Gapoy ti kasdingar aramidan na. Bye-bye aman ako. Tasyak to ti makisarita kan ko ana. Jak kayat nga griri kayo manan nga kapsat. Saan na nanang? Bye-byean yun. Ano saklangan ti basi tatalon mi. Amok nga minasaan nga agpaabak ti kapsat ko. Kat amangan no da kayo kit di mo ti agrikyar. Angam sana mabalin ti kasdingar aramidan ti kapsat mo. Masapul nga agsarita kami kan ni Ame. Apay nga da kayo dito'y pantar, nanang. Di mo't nalaka kayo na mabambanog no kasya nga dayo ti pagnain nyo. Kayat ko lang amin napunken no pudno a pinamula amin napasit to'y dagatayo dito'y pantar. Diyo kilibak, nanang. Ngam, anya kumaita. Itid kunto ati bingayo iti paset para kada kayo. Sana kasta ti kayat ko amanggaganken ka anak ko. Anya nga rin niya ti kayat yung ay bagak, nanang. Ame, biningay ko iti talo apaset dayto adaga. Apay a pinamula amin. Ayan nga rod itatimulaan ti kabsat mo ngay. Kung naktupay kat, nanang. Dayjay manen nga Agustina tidakdakamatin nyo. Ang tapnoy bagak kada kayo, nanang. Pinamulaak amin apaset to'y pantar. Gaputa sayang no mabakante. San damot laang as asikaswan? Tas sadot da nga kasawa? Kasano kumama asikaso da kat pinaaladam meten. Nanang, Agpanunot ka man itinasaya at anak ko. Saan ka kumangagbalin nga naagom? Nang runa iti mismo akabsat mo. Agustina! Ni, si kamat gaya manang. Naimbag man tayo may kaditi balay? Itaman pay? Ya! Manang, apeng agtungpa ka ngay. Anyat basol ko kan ka. Di ka naging diyaan mo! Sip-sip ka! Hala, diyak ka mo tayo bagbaga manang. Anya ka din may tasasawam. Sipod ka, ubing ta! Sika na kanayon tinasaya at kadatatang kananang. Aging gaita nga adan bukod ta pamilya. Sika latta ti bida kan ni nanang. Kan aging ga iti maudi nga angas na ditatang. Sika latta ti bida. Sika latta tinasaya at idinto ta syak. Kanayon na dakasak. Ala, sana pud no dayta manang. Atap mo lang dayta. Gaputa sarado ti puso kan panunot mo. Agpadat ang ipatpatag dagiti dadakkel ta. Sana po no dayta. Sika laang ti kay-kayat kan ipang pangruna da. Kuma, sana nga na sika dinagbali na kabsat ko. Ala, saan kumamatakas na tibagbaga mamanang? Agpinatagta ko ma. Tadudwata nga agkabsat. Tanusyak talaga patpatgan ka kabsat ko manang. Dura amin nga ibagbaga. Style mo man. Okay, at iti danom. Uminom ka. Agyaman na, Karnel. Gusto tayo na panagsang sangit mo.
Amang ano dumikarte sigod a sakit mo. Kakaisuna ang nabayag asan adimikdi ka. Unay mat nga may nandikabsat ko. Kasi gayam ka o nagtigura na kanya. Dudwa kami nga agkabsat ngam kagurgura na kaya madyak amo tigapuna. Bakit? Nalawag ti ko na ni Manang Ami. Agim-imon kan ka. Kaputa sigun kan kwa na. Napatpatag ka kadagiti dadakkel yung iso. Ngam sana pudno dayta. Atap na lang daychay. Ngam kitdi. Agpada kami ngayon patagdanan ng kantatang. Bye-bye amon. Basta pa kita amlat tayo tinasayaat. Nugura ti parik na anakin ka. Parik na amlat tayo ti ayan. Di mo tutupan di kabsat mo. Ikararagam kit di. Tapno malawlawagan ti panunot na. Anyatan aramidam dito'y talon ami kaanakan. Adda ka di masapul mo? Namandara kung dagiti agmulmulay ti pagay. Nangyagmatan ni iseng akatulong mo iti meriendami. Uncle Noel, dakasak ka di lang unay. Ne, anya ka din dito nga ibagbagam kanakan. Kailimon sa matan dagiti agamam anapan nagbakasyon iyay syudad. Uncle, No kumangamin ta simurot kamay, di nag-enjoy kamat kuma. Sana puro trabaho lang ti sangsangwam. Ikamat ti panawan ti bagim, kan ti pamilya maa. ngam, dakas ka di ti ugalig, Uncle. Ibagak ti pudno. Gamsapay la kuma, tadi nakagura balasan ko. Sige, Uncle. Amom kanakan. Nasaya at kakada kami amin. Malaksid lang iti kakaisuna akabsat mo. Ha? Day tatipod no balasan ko. Nakasaysaya at kakada kami. Ngam saan iti mismo akabsat mo. Uncle Noel. Iso ati makunak, ipatag mo met aja kapsat mo. Agpinatag kayo. Di mo gurguraan. Taawan sa bali nga agbinadang no saan ada kayo nga agkapsat. Saan anasaya at timang gurgura iti kapsat? Ami kaanakan. Naimbag man ta na panunot mo pa iti mangsarungkar kanya kanak ko. Talaga nga minadyakon makapag na iti adayo. Jak pa ikit din nakitkita di kabsat mo. Ay, pasensya kayo, nanang. Makumi-kumak ngamin. Gaputa madama ti panagapit mi kadagiti bunga ti mais kan bagas ti kamuti di pantar. Masapul ngamin ang maapit dagiti daduma. Tamangan no matangkenanen dagijay. Apay, anya ti marikrik nayo aya. Masakit kayo kadi. Ipan kayo di ospital. Gagangay nga tan iti bakit akas kanya ka. Kumapsutan. Ame, mabalin ka di nga ayabam ti kabsat mo. Kayat ko ang makita. Kayat kayo ang makasarita. Dayta ka ti madi kada kayo, nanang. Siyak ti adda. Ngam nila ta Agustina di awagan nyo. San lang nga rudin nga umay sumarungkar. Ngam isulat tama ti sapsapulin nyo. Nasayatan da ka dito'y balay ni nanang manang ami. Ah, Kaya't kayo makasarita ito ha. Ah? Tanya ko mga iti bagam kanyak si ka, Arnel. Nanang, manang ami. Sana nakasarsarungkar dito'y na Agustina. Gaputan na idalitan. Anya? apay! Anyat makagapo! Dimikar man ti sikot a sakit na iti puso nanang. Anya! Ano, di anak ko aya. Ang mapay ngay talang ngayon pa ka mo, barok. Pasensya kayo nanang. Ay, Di na kaya't ngagdanag kayo. Siyak lang tinagdesisyon nga ipakaamok kada kayo ti kasasaad na ita. Marik na kamin. Abang ano sa arin nga agbayag tasawak. Gaputa dimikar man ti sigot a sakit na iti puso. ay na, di anak
kuya, nakakaasimat. Ayan ka din ni Agustina, bayaw. Aday yung ospital, ipag. Aday tatasawag na ng manang ami. Nakaturok. Diyos ko, nagadun ang nakakapatken kwa na nga aparato. Nakakutkot tong matinti kabsat mo, anak ko. Ay na nakakaasimat. Nanang, 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 manang ami, apay nga da kayo dito eh. bakit? Pasensyakan. Ngam, karbang nga damot ang maamuan ti kasasaan mo. Arnel, saan ko man ang masapol nga impakaamom? pangaasimading ko. Agpaimpag ka. Ipagpagapumla ko man iti pamilyam. Ay na, anak ko, aya. Pangaasim, lumaban ka para kada kami amang ipatpatagkan ka. Ipatpatag na ka unay, anak ko. Anya ti pampanunutam ame. Apay ama ikulkulang ka. Nagunag ti pampanunutam. Nanang, adua ba nagtinamiris ko iti pan nakakitak itay iti lang ati kapsat ko. Anak ko. Kinagurak ti kapsat ko iti kalabas nanang. Pinagimunak ngamin. Nangamita. Mamiris ko ti bindot ko. Di mo ko mapagimunan ti kabsat mo. Tagpada kayo nga ipatpatagmi iti daydi amayong. Uwin nanang. Mamiris ko itan. Nga iso nga inas asikaso yung unay idi ti kapsat ko. Dadagayam sakit na. Tsak amo nanang. Ay, wan. Sigudan asakit na dahin chay. Ngam di mila imbagbagakan ka anak ko. Iso pasensya kamot no saan mi ana ibagakan ka dayta. Uwin nanang. Maawatak dayta. Mabali na mapukaw tayo ti kapsat ko. Iti anyaman nga oras. Kapoy ti kasjay alangana. Milagro ti kasapulan tayo nanang. Mangnam na maaklat ka, ame. Sa anak asumuko. Kaya't ko ba'y makadenay tinapaod ti kabsat mo. Uray siyak, nanang. Kaya't ko pa yung makaden na ti kapsat ko. Nagadudag iti nagkurangat kan kuana. Sana ka nagbali na nasaya at agapsat kan kuana, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Tulungan nak nga agkararag para iti kabsat mo. Awan imposible iti Diyos, ami anak ko. When, nanang. Sa nagapunta na pigsa ka manen. Kat kanayo ng meten ti umay dito'y talon. Amangan no makapadakas iti salunat mo, no kanayon ka mabannog. Ay namanang, ad-adang agsakitak nagigyanak lang iti balay. Kan may sa anak mo't nga agbannog unay. Intulod ko laang tibalon ni Arnel apangaldawan na. Ading ko. Kung naglanusanda ka na makadana, gapo iti sakit mo. Nasayata talaga ti Diyos manang. Pinapiksanak manen. Kan saan lang nga dito ti parabor na kanyak. Nagkapyata pa yan nga agkabsat. Uwan ading ko. Kat rombeng nga agpinatagta. Gaputa dudwa talaang kat nga ron nga agkabsat. Agrambak tayaw gapo iti panagimbagan ti kabsat mo, ame. Uwan nanang, katamuyo, nakaragrag sakak.
Naglagan gayam tirik na, no awan ti gurguraan. Wen anak ko. Katagyaman akmet, ta nagbalbaliw kan. Wen nanang, tarumbeng laeng nga ipatig ko ti kapsat ko. Linipat kon ti kinaagom iti panunot ko. Nanang, manang ami. Umay kayon tamangan tayon. Naidasaran dagiti taraon. Wala din ko. Ala nanang, umay kayon. Sige, intayong arudan. Pukawan ti kinaagom iti puso ken panunot, gaputawan na pintas nga itdanday ta iti biyag ti tao. Alaga gayam ditan ti nagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Biyag. Ti tao. Ma'am Wendy, mabalin ka di tagsweldo? Agawit ang kami di lugar mi. Tayo nakikan italawans din na. Sure, Sir Gary. Kaano nga rot nga iti sublim? Inton bigat mat lang, ma'am. Sige, mabit lang nga rot Gary, ha? Ala iti sweldom. Ay, si kamo gayam Gary, anak ko. Ay nasaya at nagawit ka. Aday padamag kukin ka, anak ko. Ha? Anya day tanan, ha? Malala, sumarag ka pa'y. Ay amaw. Ada sa balay, amang sarsarong ka rin dyan, nubyam. Ha? O sino na? Ay, hindi ka amaw. Ang madamo lugan na. Napinta sa lugan. Kan madlaw ang inginaan. Anya? Ang mga nam amuna lang. Wano kabagyanda. Madamo na kang ngagak na agar-aram ka no day di alalaki kan ni Elisa. Anya? Gagangay na anana. Tabalasang kangarod ni Elisa. Kan napintas. Iso nga adutag kursunada kan kwa na. Ngam adakan na nobyo na. Rabang na, sana nga agawat iti agaram kan kwa na. Dakkel ti pa nagtalag ko kay ni Elisa nanang. Patsyak adinak to isukat day jay. Ne, Gary, nagawit ka matgayam. Wen Elisa, takailiw ka man na makita. Anyan, nagkita talay din na minsan nga aldaw. Kailiw ka nga ron manen. Noon pa palam, rumwarta. Hintamangan iti ruwa. Uray iti turo-turo lang. Sige. Sikati makaam mo, Gary. Man ka ni Lisa. Itimot latan cellphone mo ti ayan ti imatang mo. Asino ti kachat mo? Ay, pasensya kan, Gary, Ay, chat nga min ti gayam ko. Dandan ni akong malpasamangan. Ngam di ka pa'y nakarugi. Sige. Mga anak matan, Gary. Ay, adaman din tayo lugan, di bang sarsarungkar ka ni Elisa di taparaangan da. Ay, dyan di lalaki. Nagadaw ti indisaag na. Dada. Anyang nga taday jay. Makansamo ti daduma. Dapay nakabigao. Wan. Makansa ti daduma. Nagadaw nakarkartaw nga hindi sag na. Nanang! Tatang! Umay kayo! Tulungan tayo ni Edmond na mga iba pang kadagitiing sampat na. Ay dyan ni Elisa. Tulungan nandiy lalaki. Dana. Apay gaya kas jay. Kasta unay mo, ita panang welcome na. Iti day ta nga gar-aram kinkwana. Na,
Nya nga iti kaya ta sa wunday ta. At nga damay panaggusto na iti day ta alalaki. Ay Mari Belen, umay kanto di tabalay intun malam tamang rabi itayaw. Ha? Apay? Anya to kasyon, maripilang. Birthday nila kay. Kakaiso na nga da ng sponsor iti birthday na. Umay kanto ha. Sige Mare. Ay, numayak daw. Naimbang man ta ng sponsor iti kasangay ni pare. Wen Maray, inisponsoran tayo agar-aram kin ni Elisa. Ha? Ay, sige Maray, tanak pawisan dagiti na dumakakaro ba? Na. Apay ngay, akas chay da maripilang. Amuda mat nga gayan ayat dagiti anak me. Apay, kasla pag-aayat damay apasang bayan da dya lalaki di tabalay da. Ganda. Supayan tinaggastaws para iti panagkasangay ni Pari Karnaw. Na. Aniya ti kaya ta sa wunday jay. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate? Anak ko! Kano ka nga gaway? Jack pa mo, Nanang. Apay ka di. Ay kwa, kanayon kaminan nga umayjaya dalugan na nga gararam ka ni Lisa. Kanayon na makita tilugan na nakaparada iti paraangan da. Anya? Kanayon pa yan, ti okasyon iti balay da. Kaya lalagay iti agas-gastaws. Anya? Anak ko na kanakaw. Nasaysayaat no kasaritam jay nubiam. Damagam no apayakas jay ti trato na iti day jay lalaki. Kanayong dagamin nga kuyog gamapan iti store. Anya? Sige. Agawid ak numalam, Nanang. Why, nanakaw? Umay ka! Ay, nasaya at nagawid ka, Gary. Wen, takailiw ka manan. Kan awisan ka. Tayin tamanan mga nitirwa. Ay, saanan? Ay, naumak nga minan amang mga itituro-turo. Ha? Pasensya kan ha. Ngam ada ngamin mangilibre kanya kitikla sa restaurant. Kanayon amang i-shopping kanya. Sino ngay dayta? Kan... Pasensya ka na. Mudyak may paida kita. Tamo mat. Nakuray payak lang. Basit lang ti sweldo kiti trabaho. No, okay lang. Maawatan ka, Gary. Kat... ada napatid nga ibagakan ka. Ha? Anya dayta, Eliza? Di ka kaya tapang namnamaan ni ti awan. Iso lipatan na kon, Gary. Di kan ay-ayatan. Anya? Eliza? Di ka kumamatagsaw iti kasta. Diyak kaya't ti marabak iti kasta. Saan ka arabrabakan? Pudno ti bagbaga, Gary. Eliza, anya ti nagbasulak. Pakawanan nak na nagbasulan ken nagkurangakin ka. Awan basol mo. Siyak siguro tayan ti problema. Ngamin, nagbawingak iti sabali a lalaki. Anya? Sorry, Gary ha. Ngam, inaklon kon ti agar-aram kanyak. Gapo ka ti tabak ng day ti lalaki. Idinto tas siya nakurapay lang. Masapol nga agpraktikalak, Gary. Narigat ti panagbiag. Wan, aklunak. May sa ti kinabak nang naanangayatak kan kwa na. Sorry. Ngam, di mo maipaiti sapsapulak. Kaya't ko ti guminawa. Kaya't ko ayaon nagiti dadakkel ko itirigat. Iso maawatan na kuma. Tamom no kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo di ti lugar tayo. Saan? Diyak kaya't ngagsinata. Pangasim, Elisa. Ay, ayatin ka. Diyak ka pa ilan numapukaw kay ti biyag ko.
Maasi ka kumamot kanya ko. Ay, di nakarakupan, Gary. Ala, pumanaw ka na. Kat maudin na ito ayo umay mo dito balay. Elisa! Gary, agsangsangit ka kadi? Saan, ma'am? Medyo agpanatahak lang. Hindi ka nagliba. Apay, anyat pagsangsangitam. Ada ka di problema? Tinasayaan. Isartin mo pala ang tilugan. Wan, ma'am. Apay, Gary, anyat problema. Ibagam ko ma, tapno matulungan ka. Sininaanak tinupyak. Mamuwente. Nakurapayak lang kami. Isungayin sukat na kitibak na. Anya? Ala-ala, hustanan, Gary. Di ka unay agladingit. Nalabit, saan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa? Laglagi pong kumakanayon, nga amin ang mapukaw at dalat ta kasukat na. Pasensya ka, ma'am. Mayroong raman ko niti problema. Awanan yaman na. Mawatan ka, Gary. Ngamin, nagdalanak mo, titikas ta. Amum, napatasak mo, ti mapaspasaram ita. Iso nga amok tirik na tiyo'y mapanawan, wenno may sukat. Malala, isadag mo laeng dito'y abagak ti panagsangit mo, Gary. Parang maalay-ayan, tirik na. Mare Belen, umay kanto no kasarda Elisa agkasardan itinobyo na. Inton umay alawas ti kasarda, Mare. Aya, Masapa kanto atap no may matangam ti sibubukol a seremonya. wud Mare. Ay, sige nga Rod, panawan kan dapay gatanga kay J-Star. Ay, talaga nga awan rik na dagita tao. Kaslawan anyaman na lang kadakwada ti panangisinan ni Lisa iti anak ko. Ay, anyangay nga raw. Nakurapay laeng mutpiman jay anak ko. Kaasimot ni Garay. Insukat da iti baknag. Ay, sapay ko ma. Na makailiw-liwag ang dagaws jay anak ko. Masansana na marabyan kayo kinigari asumang patuwende. Papapalan niyo. Kwa, at dadarayan mi nga okasyon, papa. Diyaga mo no nagbiduta kiti daytoy. Ngam, adda mapalpaliw ko iha. Papa? Kasla nasingad kayo launay iti driver tayo. Ha? Apay, papa. No, kas pangarigan lang. Di yu ka di kayat. No, agbalin kami anasingad, ken ni Gary. Diretsa anak Wendy. Adda ka din nagkinawatan niyo ken ni Gary? Kwa. Sapay kumata saan kayo nga agungat, papa? Sapay kumata mawatan da. Adda ken awan lang ti sungbati sa ludsud ko, Wendy. Di ka nagpalpalikaw pa'y. Uwan, papa. Agayan-ayan kami ka ni Gary. Anya, sigurado ka? Agayat ka iti may sa a family driver. Awan makita ka da kasi ti dayta, papa. Saan atubang ti estado ti panagbiag mi? Akin ninayat kami adwa. Sa bagay ba't kiti Ngamne, kita Di ka pa'y laagtar-tarasudos. Tigitinga malayong bag tirik naman ako. Tapunawan to ti pagbabawyam. Tanarigat ti mailawaan. Laglagi pam, linukudakan iti naminsan.
Nasingpat ni Gary, Papa. Patsyag adin nakto alilawan kan pagladingitan. Diyak ninamnama akayatem ti kas kanyak. Amay salaan ako rapay, Ma'am Wendy. Di na ko nawagan iti ma'am. Taagayan na yatan, Gary. Mabambainakin ka, Wendy. Nagbak nang ka ngamin. Itintuntas sa akin, nagkurapay lang. Saan nga umdas dayta apang ibasaran itinapudno a panagayat, Gary? Basta, kaskan ka ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tamo, di na to alilawin. Oh, ikarik Wendy. Ang may masaka lang ayatag aging gatong palbiyak ko. Di kan to pulos paldaangan. Aramidag amin apagayatam. Ay ayatan ka, Wendy. Ay ayatin ka mat, Gary. Itatagasawatan ken amomot ti pasikot-sikot dagiti daduma a negosyo. Italig kon ti daduma ken kagari. Ngamin, diyak kabailan no si syaklaeng ang mga sikaso kadagijay. Nakapsut mo't ngaminan ni Papa. Ta adun ti rikrik nain na itibagin. Ang yaman ako nagtalag ka di kabala, Wendy. Wen, amok akabailam ti ipaaramid ko ken ka. Agtalag ako na ken ka, Gary. Magluwag tayo driver. Kasero. Ag-overtiklatan nga ora damasabat na. Nay maglagi tinta nagminorak. Kundi overtake. Ngam agsakdang at lagayang iti asidang. Agsakdang man ito batog na. Kita mo't basit ti panagmanmanehom? Tama ka disgrasya ka? Ha? Ne, si kamot kayang dayta, Gary. Ha? Elisa? Pasensya ka ni di pa nag-overtake ko, Gary. Mabit lang tatumsagak, Elisa. Napintas tilugan mo, Gary. Napimpintas silugan mo, ha? Regalo ti asawa kanyak. Naimbagman ta nakalugan kay tikasta. Regalo mo tasawa kanya, Elisa. No kasta, nangasawa kan? Wen, Elisa. Okay. Bak nang ngarod mo ti nasawam, Gary. Sigo da bus ko tinagbalin nga asawa. Kat, adan anak yun? Awan pa eh. Siga. Awampay. Diyak man na mo, no? Pwede ka maadaan iti anak. Tinasayat. Intag merienda. Nawan pa panam. Ha? Awan mo't kid di. Sige. Mapantan, Elisa. Kinapudno na, Gary. Uray ka sa no taramitak. Diyak maisurong ayatan tinaki asawaak. Ha? Diyak ilibak. Si kalat tatilinaon ti puso kan panunot ko. Kwarta lang ti kinayat ko iti asawak. Elisa. Si Gary. Aglo ng tagpaiso. Ay ayatan nakpay lang aging gaita. Saan ka di? Sumungbat ka, Gary. Ay ayatan nakpay. Saan ka di? Kaya't mo tamapantag beer house? Please, patganak ko ma. Di na ko mapaayan iti awis ko kan ka. Ay. Sige. Ngam, santa ko mga agpakarabi una yan. Apay, mabutang kay iti asawam? Andar na ka ti asawam? Ha? Saan? Itaan niya gapo. Sige. Mapantangarot iti pangawawisam kanyak. Rabiin, ngapapaganda ka pala dito isalas iha. Di ka kadipay maturog. Or-uray ni Gary, Papa. Ha? Ne, napanad na.
Rabila, Kuna na nga dasarakan na atao, ngam awan mo ten. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Madanagan na garod, papa. anya. Awakan mo't no nalobat lang. Wano saan? Awan signal iti lugar nga yan na. Sapay la kumatakas tangag paiso, papa. Gary, agriin kan. Aldawan. Apa di nakrining nga dagos? Apay, mabutang ka ita asawam? Nusyak, awan ka butang ko. Elisa, Ay ayatan ka, Gary. Agin inayat ta adwa. Ituloy ta ti relasyon ta. Ay ayatan nak, saan ka di? Jakilibak. Saan na po na si panagayat ko kan ka? Kat nakaragrag sakak. Tanagsarak tamanan. Agyaman nak. Inaklon mo matlangan tipod no arik nam. Ilimad ta ti relasyon ta. Di ta sinsinaan na kita asawa ta. Tanaramidan ta ti kasta. Agsubli ti kinarikat ti panagbiag ta. Sige. Sikati makaam mo, Elisa. Wendy, rumuarak bit. Adalamapan ko sabto na kliyente. Anya? Kliyente? Rabrabiin. Isula ka nung amin tiwaya na, Wendy. Mabitag laeng. I miss you, Gary. Kuma, sika na kanayon ti kaduak. Ti kadandanak. Oray siya nga rod, Elisa. May kawak magtan no saan ka kadwa. Sika ka na yung tisap-sapulag. Agpada ta, Gary. Saan tang hagawid ita, ha? Intun bigatan ti panagawid ta. Tsak manan makontak ti cellphone ni Gary. Tunggal rumwan. Sana nga text. Sabali at talagan ti marikritnak. At dan sakit di sabali nga aramidin ti asawak. Sapay kumata nagbitutak laang iti atap ko. Sorry, Wendy. Nalubatak. Diyak makatext keng ka. Inton sumaro no, di karumwar no saan ana full charge ti cellphone mo, okay? Okay, sorry manen. Sige, tagdi ko sakbihit. Tagiddantan arumwar no madamdama. Nabati na ti cellphone na iti lamiseta. Kita manupod no analobat. Ah? Ne? Saan mo talobat? Ha? Ada umawag. Pari Eli tinagan ti umawawag. Ah, i-accept ko. Ngamtsak agsasao. Hello, Gary, sweetheart. Nalipatan ti wallet mo iti hotel ang nagturukan ta. Ha? Ngam inalakon. Alam tulangan kanya no kita tamanan. Sakit ti awanan pain. Hello, sweetheart. Mangmangag na ka di. Hello? Dagiti awanan pain talaga. Jaksitangin ti asawa ka. Aramid kitin ti rumpeng. Dahil tilugan ti asawak, sir. Isu ti nakaparada iti dayta a hotel. Da kayon ti makaammo kadakwada. Diyak kaya ti maluklok. Isu ang nasaysaya at ti kastoy ang mapasamak. Wendy, pangasim, di na ko may pabalod. Maasi ka kanya. Kasta ti rumbeng iti manangalilaw akas ken kagari. Awanan ka iti pain! Wendy, sige, tupanag lang. Basta'y sanod mo kumantidarum mo kontra kanya. Pagkawanan na ko, ma. Agbalbaliw ako. Diyan ako ulitin tinarabig ko. Saanan? Nasaysaya atan ti panagtali ng edmo dito'y pagbaludan.
Tani karom tinagbasulam. Ay na, anyan ti kastya nagtungtong palam anak ko. Nanang, diyak kaya ti mabalod. Awanen ti maaramidam. Nagdarom dagita asawa yo ken ni Garay. Apay nga minanaaramid mo ti kastya. Nagmayat lang arodon ti biyag mo iti sidong ti asawam. Nailaw anak nanang. Nagpaituraya kiti panagayat ko kanigari. Diyak pinanunot ti ibunga ti naramid ko. Ngala, pag nakmamday ta. Kat sapay kumata mapakawan na kan tumutlaang di asawam. Alaga gayem, ditan tinagpatinggaan, day tapakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti gayem yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos dagnina, kada tayo amin. Biyag, di tao. Na manang Loida, masaya at mata nagbakasyon kaan. Kailiw da kan kahit. Kimutong ka ah. Ay na, kasano ajak kumutong kaanari kat ti trabaho ijay abroad. Ken kanayon ti puyat. Ken agday-dayetak. Taadun ti maiparit amakan kanyak. Sana bali akimutong ka, tado umutan ti kwartam. Adu pa yan ti sanikwam. Bunga tinagbambanugak ijay abroad ti adu atawan. Un nga rod manang, nagagat ka ngamin. Di mo pa'y nasangon tinakiasawa, agapo iti katatrabahom. Wen nga rod. Ay nga mo kila dayta. Urag bakbakit ka nabalasa nga tadda kami mo't akakabsat mo. Ken adda dagiti kakaanakam. Di da ka baybayan, manang. Ay, saan pa'y muki di anala daw ti amin, Fred? Ah, kanyat kayat mo asaway. Mabalin pa'y makiasawa akno kayat ko. Ay, sanan! Mangal-ala kala iti sakit ti ulom. Apo iti ko nam adapay mang seryoso iti kasken ka nga adan edad na. Awanon! Ah? Iso asanan! Ta sigurado ati sanikwam lang ti kaya tendaken ka, manang. Awan ti mang seryoso ken ka. Ay na, thank you kadagiti pasalubong mo kada kami, Manang Loida. Ay na, nagustuhan nila kay ko ti sapatos na. Kanure dagiti kakanakam. Nakayatan da dagiti intad mo kadakwada, Manang. Ay, awan anyaman na, Remy. Akat, kumustan ti panagadal dagiti anak mo? Ay nak, mayat Kanayon ko nga ron nga ibaga saya atin datag eskwela. Tadda ka pa amang tulong kadakwada. Di mo nakagraduaran tay inauna nga anak mo. Ay, uwan Manang, adan trabaho na. Nasaya at nga rod no kasta. Tangay adan trabaho na. Ay, kay supay lati mang tulong kadagiti kakabsat na atan eh. Diya ko nagsubli diya abroad. Ha? Bumakit akon, nabannog akon ngagtrab-trabaho. Aginanaak meten. Ay, kwa, basit mo nga minti sweldo diya ka anak ka, Manang. Sana bale, tadamot tay dua abay kirim, kan tay minimart mo. At dapat tay pwestom itinatnatan kan pruta si Jesentro. Matulungan pa'y mo siguro dagiti kakaanak ka, ma? Amo mata marigrigat kami laang, Manang. Makipurpurdiya kami laang. Naimbaglakan ka at agsuswerte ka. Nalukay asumang bay ti kwartakan ka. Naamo ti kwartakan ka, Manang. Ay, sana panagimot. Ading ko di kay kumamang namalatan iti maitid ko kada kayo. Tanay, masapul met ayor nungak ti panagbakit ko. Nang nangrunakat ni awan asawa ken anak ko. Sana problema day tamanang. At dadag iti kakaanak ka mamang taripaton tuken ka inton bumakit ka. Saan da ka matabaybayan? Kanayon ko nga ibaga day ta kadakwada. Remy? Isa pang asim ka di amanang ko. Di ka umamang tultulong kada kami. Nang runa da kiti kakaanakam. Umayak man, mana.
Sumrik ka, Fred. Ay, agyaman-manak ah. Ay na. Umay ka. Apaw, agbayad nga minan iti tuition pidi ka anakam. Kinay, si Kamala namnamaan mi ang makatulong kada kami. Sa nabalay ta, umadanin ti panaggraduar na. Pasensya ka na, tanay. Awan makukwarta mi ngamin, manang. Awan pakipordiyaan. Awan pakipurdiyaan wenno masadot kang agtrabaho, Fred. Ha? Sa naga po, tanagagad jay asawam ngagtrabaho, kat sumadot ka meten. Apay, di ka maasya ni jay asawam. Nagkutong, gapo iti katratrabaho na. Ken sa naga po, tasyak timang tultulong iti anak mo nga agadal, kat ipanamnama mo't aminin kanyak, Fred. Nangruna kat dya ko nagsubli jay abroad, Fred. Agforgud akon. Tasi kaswil kon dagiti business ko dito eh. Ano sa mon, manang? Taumadanin ti panagturpos di ka anakam. Ay, sana ka na imot. Amom day ta, Fred.